Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo Amanyala. Sizohlangana ngawo Amanyala kwi-classified kusasa. Kuba ilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo Amanyala kwazise phela nawe ngaba naso isibindi sokuthi uzovela. Nawakho Amanyala ngaphela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule nje kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakazi abe nawo Amanyala. Hayi musana uzolala la. Ozani nawe Amanyala sikwazi ukuthi sibekela ababukeli enjalo babhala abantu. Babhala abantu basibekela indaba zabo njengoba zinjalo. Sibese ke thina sesenibekela zona zinjalo. Namhlanje ke sibhalelwe ubafo lana uyasibekela lwakho udaba ukuthi luyisima kanjani. Hayi ngingachithi isikhathi ngoba phela isikhathi into okuthenga. Manginilandele lona udaba lwakhe nezwele mathupha ukuthi luyisima kanjani. Ulibeka kanje kubafo udaba. Sanibonani eMafeking. Ngiza nolunye udaba lana. Kusho ukuthi Nkosi yami Amanyala siyawenza. Kunomunye nje umama ohlala esitratini sesithathu mawusuka la kwesami. Umama khona usase fresh usekhulile. I think ula kuma late 40s mangeve kuma early 50s. Fresh umama khona usazibhekile muhle skin si sharp uyabona ukuthi umama udla sharp udla healthy right nje skin sifumile. Hayi nangempela umama abantu bengingakazi ngimcabangele next. Bengingakazi ke nje ngimcabangele lutho shem. Hayi kusho ngelinye ilanga ngizile endaweni yempuzo nami ngiyoziphuzela Nkosi yami nginathe Tengizanatha kanjalo mbone lo mama unawo khona la nomuntu ozinathelayo nje but akusiyo umuntu wamathaveni umuntu uyasebenza nje sharp but unako ukuthi awuziphuzela na njengabantu bonke baphuza phela abantu. Mangibona unangu lo sister lona njengoba ngisho ngithi usase fresh angeke usho ukuthi mama sister cha sengibamba ngokuthi umama phela una 53 so vele lo muntu lona usondelene nomama bake nje babe bonke ukafike nasekhaya. Kwathi kusuka sorry man sorry wabeseza kumina ke yafika ngibuza ukuthi ngihamba nini. Ngithi mina angikho sure ukuthi ngizohamba nini but ngekudala ngizohamba. Abesathi yena masuhamba ungangishiyi ngizohamba nawe. Cabangeke mina ukuthi okusho ukuthi vele akanamuntu ozohamba naye. Ngizorelaxela hayi ukuthi kusuke eze kumina athi useyahamba ucela sihambe. Hayi ngibona ukuthi umama abantu kusho ukuthi uyesaba abuza ukuthi angithengeleni. Ngithengele noma yena athi kahle kahle uphuza nje manje ngithi bengishayela amasavana mina athi alright afika ngipressele 6 aphinda press enye 6 yakhe athi okay sihambe ke. Ngizibuza ngithi lo mama ngipressela nje uyeni useyangibonga ngingekamsebenzeni. Hayi sihambe abesathi masidlulela kwami vele indlela idlula kakhe before siya enzansi ekhaya. Athi asidlulela kwami because manje uzawuthini uzawulala masidlulela kwami sithi nje ukuziphuzela. Umuntu vele ozidlalela yedwa usenengane ezindala enye iganile ezinye kangikhosho ngazo ukuthi kwenzakalani ngazo but le ngisho ngayo nje seyiganile. Ayisidluleka mama efika umama nangempela izikhathi zazidla kuma 10-11 yazazi lapha izikhathi. Hayi ngempela umama ifike lana afika hlihlizise la kube kuhlihlihli ngilethele nge3 umama ngithi ayibona ngiphenduka umnumzana ngithi hayi zake ngibona akonto ngicabanga ngayo still ngithi mntana mama nje umama onobele vele. Hayi sidle sinomama silokhu siziphuzela utshwala nje sixoxe akuthi kusuka sondela la kumina ezela ngemuva
hayi mayifika ngibambe ngemassage ibo ngizibuza ukuthi kwenzakalani ukuthi usuka ngizwe ukuthi usephefumula la iduze kwami ukuthi ukusuka ngiqhweda ngithi ngithe mangiguquke wangihlala ngomuntu kiss ngithawu hayi wabe ngidonsele ekamelweni hey azafike sayenza ezayenza ekamelweni uyibu ezayenza ngithe mangiqede ibunti ngithe ngeke mama engiyaxolisa mina wada ungaxolisa uzenzakalela hey nami ngiqale ngibanjwa amahlonyana thuswa vena hayi khulileke aphinda ngibambe futhi enami phinde siphinde senze hayibo ngithe hey ngithe ngeke mama hey ngeke mina ngiyesaba yonke lento hayi yazini ungesaba wena uzalala lana ngifuna uhambe ebusuku abafana babambana inkunzi la and ke vele babambana inkunzi qhayi sesizindele ngosikelela kusho mangalo ilanga lakho lokuthi ubanjwe hayi angeke uzubanjwe ayi ngizithulele ana impela siphuze sinomama siphuze nami vele zingidakiwe isiloku esiphinda ke sixovana ke sinomama ngitshela la amazithi fola kwasa siloku nje siphuzile siloku sixovana siloku siphuze siloku sixovana lala ngo4 lala flat kala ngipapha makone ikhanda liyangesinda yes mangithi mangivula amehlo hey ceiling hey kama kuna ceiling ngibhenge into esayithi yes sesulomama ngithwini mangithwini ngiyaphuma ngibami abesavula amehlo athi usovukile ngithi mina yabo sengivukile and mangizwa ngithi hey ngiqhokisa utesele hey uqala ubuye umqondo yes sese yabuya izinto besisenza izolo athi okay athi ngivuke ngikhiphela amathawel so that uzawugeza ngithi mina mama isengihamba hayi ngephela uhamba ungadlanga mele ugeze uhambe nje right ungahambe ngathi soyaxoshwa iyavuke lo mama yodrophina afike ngidonsela amathawel lapha yana athi hamba uyongena eshawini nginamahloli phela abayi labahloli ngithe mangiqeda kugeza engabe ngibuya yiwabe nginikeza ukudla ethi nawo sawugeza hambe na ngempela yafika geze lo mama hayi mayibuya afika adle naye abesavula efrijini angikhiphele isavana khiphe yakhe ayisiqaqe na ngempela enqale nami ngizwe liqaqeke igazi hey Amanyala bawenza abantu qale nabizwe ukuthi igazi liyaqaqeka manje isihlaba phela bese ngibambile aqala talent enzeke izolo ingakuthusi umfana nje bengiloyi ngimbona umncane ngiyazi but ke uthando man bekuthanda umncane unjalo so kuze kwenzeka ukuthi sihlangane angazi ke wena ukuthi uzizwa kanjani ngami ayibese ngiyamtshela mina mama ngifuna uqamba mama ngiyangithusa ntatha ngibize mama ngibize bani asho igama la ngithi bani mina sangithusa yonke lento phela umama atha ngithi sengizama ukuchaza phela ukuthi like umama engimhloniphayo bengakazi ngicabanga ukuthi singagcina sesembethe soyi2 athi ayikhulule uzajwayela hayi shayela amasavana sesiyaxoxa nami umxoxo kaqini phinda donse enye isavana futhi hayi siphinde siqhubeke futhi hayi qale nami ke manje seyingenile isavana seyidlala indima yayo vena khulule futhi mama uyavena sisondele kubina namba phonsi izinto lingi phonsi iskipa lingi phonsi ibhlukwe lingi phonsi hey ayi senze imkhuba yethu eish masiqeda manje uyobheka ifoni yasesa mama isikhole kamama angakanani ayi bese ngiyamtshela umama ngithi hayi mama ngilale banganini bami ngisakhona lana ngizofika lapho late athi okay hayi qhubeke sinomama besathi lo mama lamasavana yaphela ngokusho ukuthi besiphuza kulawa wakhe ayizolo nami ngangishiye 2 kulawa ngayizolo lamasavana yaphela manje bengizothi sihambe soyi2 but ngiyazi ukuthi mhlawumbe uyofile comfortable ukuhamba nami bazabona mhlawumbe abantu ukuthi kunokuganga esikwenza ngoba nayizolo sihambe soyi2 so thatha nale card lami hamba uthenga ama6 ayi2
ubese uthengene yakhe amayister lana. Ngithi okay, hoyi ngithi shwi ping press 12 ngithi yakhe amayister isibuyele masifike sinomama nangempela. Hayi nangempela masifika sinomama sizirelaxele, sidla amayakayaka, sidla isavana, sidla amayakayaka, sidla isavana, sixovane, sidla amayakayaka, sidla isavana, sixovane, sidla amayakayaka, sidla isavana, sixovane, sidla amayakayaka, sidla isavana, sixovane. Esaxovanile ngalonke sinomama. Le itata umama wena uhambi wena. Alungisa amabhodi umama nakhona ushaya ifast food ngaphela vele sesidayiwe. Shaya ifast food umama lana shaya ubukhanani into ezimnandi ubhoyoyo. Sidle sinomama sibe grand. Siqhubeke siphuza. Shayana. Siyaphuza siyashayana, siyaphuza siyashayana, siyaphuza siyashayana. Ngakusasa ekuseni. Asiphinde futhi sifuke sigeze. Siqedele into yethu sekuyisandike manje siqedele into yethu ayisasho ukuthi I think khululu hambe. But ke noma inini mayidinga ngithi uzofika ngithi ayebo noma inini okay. Emva kwaloko ngizisole lapha evikini phela ngisadakwanga manje ngizisole ngithi ngenwe yini enimshaya sikundu umuntu ngenwe yini kodwa Nkosi yami why like why ngizisole manje into esenzeka kiyiwani ke manje sengiyambalekela and uzenokufika endlini azongifuna athi ufuna nje umlungisela iglobe hayi ngihambe umama mangibuya abuza ukuthi manje wona solungisela obani ama-globe angiyitholi kahle lento yeni. Yebo mama phinda azongifuna ngelinye ilanga ufuna yini sengiyamzima azongifuna athi ifridge yakhe inenkinga ngicela ngizomphekela ifridge athi umama akakwazi ukulungisa ama-fridge lo athi ngiyacela nje azongibhekela umntwana ohlakaniphile lona ayangiyeke umama ngihambe hayi mangifika kwa fridge sifike senze lento ngelinye ilanga ngaphinde futhi azongibheka athi hey isinki yakhe inenkinga ucela wathi umama kanihlalela nini yini lento eniyenzayo lamanyala eniyenza ngaphela ngisomntwana ngiyayibona ukuthi ikhonto yenzakala phakathi kwenu. Hayi ngithi ngiyaphika athi uyaphika athi lalelani la noma ningaphika but ngimdala mangingaka wonke lamanyala owenza wena ngumntanami wazi ukuthi mangize ngalithola iqiniso njengoba linjalo angeke ube mnandi wena njengobhizi nabantu abadala ontanga yakho bakuphi waphela ngifuna umakoti mina ozazo kwazi ukuthi angisize lana njengobhizi namazalukwazi wena wabe mxhosha umama sanima sasele soyithu sinomama wathi umama yabona ke lo wakwaba busy nobaba wakho njengobona nje sengingasena ndoda sesihlala soyithu baba wakho sengasekho naye saxatshaniswa uye lo but ke kwasho ukuthi ngomuntu onoxolo mina ngizithandela uNkulunkulu ngadlula kulokho njengesekwazi ukungena lana but yonke lento sengiyayibona ke manje ukuthi usengene enganeni yami ukuthi yini angazi so ngizacela ukuthi uphume lo engaphuma lapho wayithi nje noma azange seza ekhaya wayithi noma sizohlangana estrategy ngithi shwi ngibaleke yabo gejana naye bengithi ngeke ngizoveza amanyala wami njalo nje ngiyabonga.